Apex News, India, Northeast. Blay Pibro, Kanega Apex News India, Kikuborban Puli, Piba Kodor Marpo. Tinya Pashwa Shek. New Trap National Liberation Council HNLC kalapenmi ya kajing maham kabaklan Shau Arden Basayomot. U President jongka Voice of People Party VPP badu MLA jongka nongkrem. Kakinhon kalaong ya u Basayomot baon sange no banle kum ublay khandau lani God of the Earth. Hapdeng kajing ya kaja kibami halor kajing ya snok di jongka HNLC hagikam jongka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC. HNLC kalakantat baka don kajing yaday bat arngut kibrio kibala syakam haka bayaday bat kajing bethay bom IED haka katsantrik uno pra haka jaka jong udhar company HI Janta Hills. Kajing bethay kalapin julor ya kaway kakali kit henry syamla don kanu kajing mensaw. Kipulit kilakem ya arngut kitrash nong shimplong haka tay kakam. HNLC kalakam ba kitu kibrio kibala syakem kim day ki dekhar jongka. But lakeno ya ki pulit ba ki penshitam but pen kerni ya ki bahayeng hasam jong ki dekhar jongka. Ikindon jingyada ki baklan baha labo banyada ha ki khaput Meghalaya namar ka jingya kan at ha Bangladesh. Ki bor jingyada jongkari India ki labo ya ka high alert hajan ka khaput Meghalaya hadien ka jingya kan at ki badang yai beteng ha Bangladesh. Layo iya kiling sun chinok bat MI-17 baki her halor kanong ba shilong ya kiba kitelong khubor nakatnat yadari kilabatay baki day kiling sun baman kasmi. Unong yalam ka BNP Utarik Ramant ubadeiru u acting chairpersons jong ka Bangladesh Nationalist Party BNP ulakhat ya ka jingyalang ha Bangladesh ulaong baki padba ha Bangladesh kilami sya surak ban panpai pat ya ki hok jongki bat ban penmi biang ya ka senchar padba ulakhat bat katpat ya ki padba jong baro ki jat benriu bakin ya telilang bat bantai pat ya ka Bangladesh ka basngan ka badan ka jingyada ka babaha bat ka bayarab lang ya baro মানুষ কথা বলার অধিকার ফিরে পেতে চায় তারা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে পেতে চায় বাংলাদেশের মানুষ চায় তারা তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী ন্যায্য অধিকার পাবে প্রিয় ভাই বোনেরা আজ আমাদের সময় এসেছে সকলে মিলে দেশ গড়ার এই দেশে যেমন পাহাড়ের মানুষ আছে এই দেশে একইভাবে সমতলের মানুষ আছে এই দেশে মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান হিন্দু সহ বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বসবাস করে আমরা চাই সকলে মিলে এমন একটি বাংলাদেশ গড়ে তুলব আমরা যেই বাংলাদেশের স্বপ্ন একজন মা দেখেন অর্থাৎ একটি নিরাপদ বাংলাদেশ আমরা গড়ে তুলতে চাই যে বাংলাদেশে একজন নারী একজন পুরুষ একজন শিশু যেই হোক না কেন নিরাপদে ঘর থেকে বের হলে নিরাপদে ইনশাআল্লাহ ঘরে আবার ফিরে আসতে পারে প্রিয় ভাই বোনেরা এই দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী 4 কোটিরও বেশি তরুণ প্রজন্মের সদস্য 5 কোটির মতন শিশু 40 লক্ষের মতন প্রতিবন্ধী মানুষ রয়েছেন কয়েক কোটি কৃষক শ্রমিক রয়েছেন এই মানুষগুলোর একটি প্রত্যাশা আছে এই রাষ্ট্রের কাছে
এই মানুষগুলোর একটি আকাঙ্ক্ষা India kalapin remjur ya ka jingpin pra ya umat blai Hindu Cambodia kabala kenno balale da ki Thai army ka Ministry of External Affairs MEA kalaong bakum kini kikam kilong ki bakhlem buram bat kilapin ngosi ya ki briu ngetnyam ha ka perthei borok away kari India kalakar part ya ka Thailand bat Cambodia bakin penbet ya ka jing ya ka ja lingba ka jing ya keren bat ka jing ya selok ki video ki bala sapriang ha ki social media hadien balapen pra ya umat Vishnu ki artli ki company ling sun ki bathamai ka Al Hind Air bat ka Fly Express ki la yo ya ka no objection certificate na katanat ling sun pat ba jong ka Ministry of Civil Aviation ka Shank Air ka Badan ha Uttar Pradesh ka Lakshmi Lintiru bakan sedang terikam no ha usnam arhajar arphun riu ka sarkar kalathmu ban kentiu ne ban penklan ya ka jing ya khun ne ya kop ha ka yo jong ka lingsun aviation market ka bakio state bha ha India ka bamenta lasen shar da ka Indigo bat Air India group ka India kala job ban test ya unam siat ki fo ubadan ha ka lingsun ka bad pindon kam da ka bor nuclear ka INS Arigat ha Bay of Bengal uni unam ding udan ka jingjngai ka ba la ban siat hadu lai hajar sanspa kilometer bat ula ban kit ya ki jingkit nuclear ka jing persyang ka penkhlan ya ka jingla jong ka India ban yada na ki nuclear hadu riau ka Indian Railway kalapin thamai bat pin khlan ya ki kendon ai ticket hapo ka rukom trekam bat thamai ka penpawi ki kat tu kat ni ki ticket ha ka screen jong ka mobile phone kan numlong shu ka bala ban pediang ha baro ki khap kani ka sinjam ka thmu ban pin khlan ya ka jingya da jong ki passenger pintuna ya ka jingya lamba kakala lingba digital bat pen bha ya ka jingyo I pajba kawai kala non kala lat im na ka jing shale ben ha anu bat kalawat jaka na kabinta ka jingsngan bansa shakaw way ka jila ka ba sanchar da ka congress da ka bakado bakadon ka jinge ka bakraw ha kalyang ka jingsngan baka Delhi High Court kalapin sange no ya ka jingsha set patok Xi Jinping jong MLA barim ka BJP Kuldeep Sangar kalanat kalalet shaka Supreme Court da ka bapan bansange ya ka hukum jong ka High Court सर पटक के मैं मर जाऊं जज साहब के सामने ही जज साहब एक विक्टिम को ना देखते हुए जजमेंट सुनाया है विक्टिम को नहीं देखा और जजमेंट सुना दिया तो मैं भी एक देश की बेटी हूं मुझे न्याय दिया जाए मुझे प्राइम मिनिस्टर मुझे द्रौपदी मुर्मू मैम से मिलाया जाए ताकि वो भी एक महिला है महिला का दर्द सुने नहीं तो मुझे मरने में मजबूर किया जा रहा तो मुझे इच्छा मृत्यु की वो दवा दे दी जाए ताकि हम लोग मर जाए सारे लोग और अगर आरोपी को बाहर ही निकालना है तो हमें सेव करने के लिए मुझे जेल में कर दिया जाए ताकि हम उनके उस पे सजा काट लेंगे वो बाहर आए तो मैं उनकी उस पे सजा काट लूंगी लेकिन हम सेव तो रहेंगे अंदर दाल रोटी तो मिलेगी बेरोजगार रहेंगे दाल रोटी तो मिलेगी वहां पे अगर उनको बाहर किया जा रहा जब सर इनकी बेल कैंसिल होगी तभी मेरे आंसू रुकेंगे तभी मेरे बच्चे खाना खाएंगे नहीं वरना खाना नहीं खाएंगे सर मेरे वकील जाएंगे सुप्रीम कोर्ट मेरे वकील ने साइन करा लिया विक्टिम पे हम पे भी साइन करा रखा है वकील भी काल बुलाई नहीं सर आना पड़ेगा वकील अपना जारी रहेंगे अपना उनका काम जारी रहेगा मेरा काम जारी रहेगा हम न्याय खातिर बहुत जाएंगे हमको न्याय का भरोसा है कि हमको सुप्रीम कोर्ट न्याय देगा सर हमारे चाचा को अभी भी धमकी मिल रही है हमारे चाचा को तारीख पे तारीख दे रहे हैं और कुलदीप सेंगर को छोड़ रहे हैं जो हमारे परिवार के साथ इतना सब कुछ गलत किया जो हमारे पिता को मार दिया जान से मार दिया उनको बरी कर दिया उनको बाहर निकाल रहे हैं के इंडिया का पिन कला थमाय या का रुकम सीओ खजना
jongka ha usnam arhajar apusan dakaba penhiar jor yakador GST bat pelat khajna khamhe hakiliang kakamai gaji ka Income Tax Act arhajar apusan bathamai kan sa pentrekam nadu ka shitarik uyayong jong usnam arhajar apunri kini kijing ya penkela kilatmu ban penklan ya ka jing ya di ya thiet pajba hapo kari bat ban pensuk ya ka rukom khajna indirect tax system badag itu khubor ngilapoi saka bakut tah do bangin daya sembiang kublai shibun Apex News, India, Northeast.